sikhumbule kuphakameni mina esabathe mayibanhle kwabangcwele Thaboka Sambothelo bingelelayo kwinanda 88.4 FM uhlelweni lwethu lithi sikhumbule kuphakameni siyabingelela sibonge kumdali wezulu nomhlaba osigcinile waphinde wasivusa futhi njengoba sasicelile sathi umdali umevumile siyobuye sihlangane futhi ngesabathe elilandelayo nembali umdali wezulu nomhlaba uphinde wasivumela ukuthi siphinde sihlangane ngingahambi ke ngedwa njengendwayelo umdali esigcinile nomfundisi wenkosi khona emgcinile sisahamba naye uyasithola lapha ya ku Facebook page inanda 88.4 uphinde usithole lapha kusikhumbula ekuphakameni Facebook page leyo uphinde futhi uzosithola ku WhatsApp ngesabathe edlule sasanga sibe na WhatsApp sikhona ke namhlanje ku WhatsApp othi 068 7649969 inamba yethu ka WhatsApp leyo 0687649969 sekuyinamba yethu entsha leyo noma nayi sinesikhashana impela ikhona kodwa ke kuyenzeka uthola ukuthi omunye umuntu akayabanga esasibamba kade kunana maholiday la ko December wagcina kunaleya namba sesinenye manje 0687649969 namhlanje ohlelweni umhla ka 4 February 2023 sizobheka kakhulu umehluko wabantu baseZulwini nabantu basemhlabeni sibheka abantu bakaNkuluNkulu sibheke futhi ngoba sithi sikhona emhlabeni kodwa abantu bahlukene kukhona abantu baseZulwini kukhona abantu ekungebona baseZulwini sizokhumbula ukuthi noma ufunda lapha encwadi kaGenesis 6 siyathola lapho ukuthi kunengilosi ezawa noma ezahlubuka zamhlubuka uNkulunkulu emva kwazo ke kwase kuvela ke lento engaka yokuthi khona nabantu abahlubuka umdali kwase ke kuba njena ke wathola ukuthi abantu sebehlukana kabili sekuthiwa khona abantu bakaNkulunkulu kukhona abantu engesibo bakaNkulunkulu umfundisi wenkosi awubingelele bese sihlala phezulu kwayo indaba asibingeleleke kuphi nakuphi la sizwakala khona ngosuku lesabatha isibingeleleni esithi mini yesabatha ibenhle kwabangcwele sibonge nje ukuthola leli thuba lokukhuluma ngendaba kamoya nendaba yenyama ngoba uma sikhetha inkosi sisuke sithi sikhetha ukuphuma enyameni singena ekubeni abantu bakamoya yileyo ndaba kakhulu esozama ukugxila kuyona namhlanje ukuthi kuphilwa kanjani kamoya uma usenyameni uthwaliswa ngakanani umthwalo umoya wakho uma usenyameni ngoba inkinga iyonke umoya uhlala enyameni ilapho ke la sawungena khona kakhulu namhlanje sibonge mfundisi umehluko walabantu engizama ukubachaza nawe oshoyo ukuthi umehluko phakathi kwenyama nomoya kuthi kukhona la emhlabeni sifane mawusibuka sabantu kodwa kahle kahle singafani ngoba khona abantu nasekukholweni ungathi abantu babize ngamakholwa bonke ukuthi bayakholwa bonke kodwa namakholwa afani khona amakholwa athi aphila ngomthetho khona amakholwa athi wona waphili ngomthetho kodwa bonke bayakholwa labantu kodwa khona bathi hayi thina sikho ngaphansi komthetho bese uxa ukuthi manithi anikho ngaphansi komthetho ngaphansi kwani ngoba phela yonke into emhlabeni ilawulo umthetho uvuka uhamba uhamba ngemoto mangahamba ngemoto kuno stop street umthetho womgaqo lo imala kune robot liyasho ukuthi lihlaza libovu lithi imadlula umthetho loyo uyafika emsebenzini kunomthetho wongena kunomthetho wokuphuma kunomthetho wokuyiphatha bese kuba khona isimangake sokuthi kuthiwa ke hayi endaweni kaNkuluNkulu akukho mthetho ngizoqala lapha encwadini yabaseKorinte bokuqala u10:23
ithi lencwadi kuvunyelwa konke kodwa akusizi konke. Isimo siyibona siphila ngaphansi kwaso ke leso namhlanje lese democracy. Abantu sebathatha ngisho izinto zo democracy bayifaka endaweni kaNkuluNkulu bathi kunamalungelo. La ku democracy uyazi ukuthi into eyiningi ivunyelwe nokuthiwa kuvunyelwa konke kodwa kusizi konke. Ungeza izinto nekuthiwa hayi zivunyelwe zivunyelwe lapha ya emthethweni yezwe kodwa ngala kuNkulunkulu cha azivunyelwe. So kungavunyelwa konke kodwa kusizi konke. Usho njalo lapha ya uPaul encwadini yabaseKorinte bokuqala 10:23. Uma ke umuntu onomoya kaNkuluNkulu kuye kufanele futhi ube nenhliziyo kaNkuluNkulu ube futhi nomqondo kaNkuluNkulu. Into ehlele siyicela la senkosi ngiphi inhliziyo efuze yakho ngoba uma unengqondo kaNkuluNkulu kuko konke okwenzayo ubeka uNkulunkulu phambili. Ayikho into oyenzayo uthi uyenza ngokwakho. Yingakho nathi masila sithi uNkulunkulu mayivumile siyophinda sihlangane futhi sibuye singene e-studio sithi umdali uvumile nakho sesikhona njengoba sasicelile sathi ngesabathe edlule uma umdali evumile siyophinda sihlangane. Ukubeka umdali kuko konke esikwenzayo sibeka yena uNkulunkulu phambili ukuthi cha konke kulawulo uyena akukho esoyilawulela thina. Nenkosi ilanga ngake ngizwe ithi ngisho ithandaza ithi inkosi mayivumile siyophinde futhi sibonane siyophinde sihlangane futhi noma ivala umhlangano ithi inkosi mayivumile. So into leyo siyifundayo nathi esiyifunda kushembe leyo ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ungumntwana wasekuphakameni ungumntwana kaNkuluNkulu yonke into oyishoyo ubeka umdali phambili konke kwenzeka ngentando yakhe usicela kuyena esikuphiwe uyena makuvume yena kuyokwenzeka mangavumanga yena ngeke kwenzeka. Abantwana bakaNkuluNkulu futhi ubabona ngalento ekuthiwa ubuntu banobuntu namhlanje abantu abasenabo ubuntu. Ba abantu abanozwelo ba abantu abathi mabenza into umuntu angayenzeli yena noma esiza umuntu akamsizeli yena akamsizeli ukubukwa kodwa uyazi ukuthi la ngisiza umntwana omunye kaNkuluNkulu. uNkulunkulu ongibonayo uNkulunkulu ongibona kuko konke engikwenzayo uyena owaziyo ngoba enginakho akukhona okwami enginakho ngikuphiwe uyena. Nami mase ngibona omunye umntwana kaNkulunkulu esenkingeni nami futhi ngiyakudlulisela kuye naye akwazi ukuthi asizakale ngaleyo ndlela ayosizakala ngakho. Sila emhlabeni ke njoba ngike ngasho ngathi sikhona sibaningi kodwa singafana mawusibuka kodwa sifane. Sizokhumbula indaba eyakhulunywa inkosi ilanga ikhona lapha encwadini angazi noma uzokudlula yini kuyona mfundisi yenkukhu eyahlala nezinkukhu yenyoni yaseZulwini eyahlala nezinkukhu yagcina isiyikhohliwe ukuthi inyoni yaseZulwini yona isiyinkukhu yagcina isiyenzisa okweyinkukhu until kuze kube khona omunye owafike wayibona ukuthi hayi omunye umlungu evakashile eplazini lomlungu kodwa ke angizoyithinta leyo ndaba leyo ifana nendaba eseBhayibhelini indodana yolahleko. Indodana yolahleko yashiya ekhaya kukhona konke kubuswa kukuhle yahamba yona yayophila yayo impilo yayophila nabangani. Umuntu ke athi enakho konke okudingwa inyama nomphefumulo kodwa anganeliseki sinomkhubo onganeliseki ke masabantu ethi umdala esiphile lokho asiphiya khona kodwa singaneliseki inhliziyo ibe ngaphandle sifune thina ukuhamba siyoyihlanganisa nalabantu laba esithi abomhlaba sike sibaboneke abantu futhi bomhlaba mabengena sikeza njoba ngeke ngalinganisa ngenyoni yezulu yahlala nezinkukhu. Umntwana kaNkuluNkulu uma eke wayihlanganisa
nabantu abengebona abakaNkulunkulu ugcina senza izinto zabo nomuntu futhi ongena lolu hlobo engilishoyo lomntwana kaNkulunkulu uma eke wafika phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu isikhathi esiningi ke yena ukafuna ukufaka izinto lezi aqhamuka nazo ngaphandle singabona sekwenziwa izinto ezingekho nje ebandleni usengene wayesezofuna ukudunga lento afake lokhu aqhamuka nakho ngaphandle siyinkinga ke thina abantwana bakaNkulunkulu ngoba noma sesihambile ke sayohlangana nabantu abangasibo abakaNkulunkulu asize singaba nakho ukuthi uma sifika phakathi kwabo sifike sizama ukuthi nathi singene sifike sifako kaNkulunkulu kuphume lokhu ongekhona kaNkulunkulu sifaka umoya kodwa bona mabefika phakathi kwethu bazama ukukhipha umoya kaNkulunkulu bafake lokho kwabo ongahambisani noNkulunkulu sitho lesesikwamukela futhi isikhathi esiningi sesamukela sesenza izinto esingazange uShembaza asifundise zona sigcine sesibambelela kuzona mfundisi ngicela ukuthi ngithi ukudlulisela kwena bengisayindlalela nje inkulumo akasibonge ke bantwana abahle bokumkhonza uThixo sibonge indaba kaNkulunkulu engaziwa umuntu esingayikhulumi ngoba siyazi kodwa esiyikhulunyiswa ukuthanda ukuyazi ngoba inkinga ukuthanda ukuyazi asiyazi thina asazi ke noma kwayona iyasazi yini ngoba kufanele noma usuyazi kodwa ikwazi nayo uma ikwazi iyakwazi ukukulekelela ekuthenini uhlale kuyona ngoba okukhulu khona ukuthi uyayazi kanti uyazi ngengqondo yakho awuyazi ngomphefumulo uyazi ngobuntu ithi ke inkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga uShembe wafa enyameni ngesikhathi kufika uNazaretha wafa enyameni ngoba uma uli Nazaretha ngeke uphile enyameni ngeke futhi uthande izinto eziphathekayo ngeke futhi uyilambele uthi kwenye inkonzo mekhuluma nabantu emzini wasekuphakameni kule nkonzo ukhuluma isimangaliso wavula incwadi kaExodus 20 verse 5 kodwa angizoqala kuyona ngizoqala lapha endimeni ka9 ngithi uqhubeka kancane ukuthi uthini uthi manje ngiyathanda ukunikhumbuza njengoba isihlabelele usenisisho ukuthi uyayenza into enhle njengale yenu kodwa usuke engayenzeli abantu uNazaretha labo uNkulunkulu akabenzelanga abantu wazenzela yena mase zenzele yena wayesefuna ukusifaka kubona ukuze nathi sibe abakhe njengabo uNazaretha uzenzela uNazaretha wayesesifaka kubona wenzisa komuntu akhi factory ezakhela yena kodwa bese efaka abantu kuze mebesebenza kahle bazuze kahle noMnazaretha kubenzela lobo uthi ke uyifunda leyo ndaba mfundisi le ndaba ngiyifunda ngithi second edition page 81 iphi leyo ncwadi incwadi ka baba uadvocate umnyando intshumayelo zenkosi la incwadi intshumayelo zenkosi la ngicaphuna lapha ngenzela ukuthi ngoba bazosibuza kusazi ukuthi hayi ikhulumayo nithathapi le ndaba ke ileyo ncwadi uthi ke meqhubeka uthi sisho njalo isihlabelelo sensithi idwala elihlo lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe isihlabelelo 73 indimana yesithathu into yakhe le akusiye into yabantu akusiyo futhi into kaShembe metha akusiyona into kaShembe uchaza uShembe ohlele esihlalweni akana kushintsha lutho akana kushintsha lutho
usethi meqhubeka ke futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafowethu nabefundisi basekuphakameni akusiyo into yabo ngekaNkuluNkulu ukhuluma ngomNazaretha usethi ushembeke yena akafani nathi unguNkulunkulu ngokwakhe amazwi akhe njalo lawo ngiye ngizwe abantu bethi asikho isikhathi lathi khona unguNkulunkulu kodwa nanka lamazwi ushembeke yena akafani nathi ngoba thina sabantu unguNkulunkulu ngokwakhe ukhuluma ngobani akakhulumi ngoshembe wenyama ukhuluma ngoshembe kamoya owehla wambatha umqali wendlela ukuthi lowo moya ngoba wavela kuNkulunkulu awunayo inyama yomuntu awuzaliwe indoda nonkosikazi njoba wohleli kuyena nje wamenza wabo uNkulunkulu uqobo lwakhe yena ngoba kwathi mzukwane ephuma kubo ikupha kwenzile ngoba wathi mzukwane ephuma kubo akabange yafune lutho lapha emhlabeni uyafa asathandi lutho emhlabeni akafunanga nankomo nambuzi namfazi nangane nasikhundla nakukhulekelwa kafunanga nakudla okuhle lokho esikushoyo sithi uyinkosi sisho ubukhosi basezulwini sisho ubukhosi bokuhlupheka bezibi bokulala ezibini waye kwenza lokhu engaswele lutho kungakho sithi wayeyinkosi umbuzo ke namhlanje sikhuluma izinto zenyama sithi ushembe ubonakala ngokuba nemoto ebizayo nokuba nemizi emkhulu uthi la asikhulumi lokho kushiwo yena uthi ushembe akafunanga lutho lwenyama akafunanga lutho oluhle akabanga nangane yakhumbula ngelilanga ithi inkosi ngomunye unyaka kugula inkosana uBenjamin ithi ngathi ngiyomtshela ukuthi ingane iyagula wabuza ukuthi ingane ngabani egulayo ithi nami ngeyilanga mangigula ithi ngahlala enganginakile wagula ithi inkosi ngagula izinyangana engenandaba ngoba wengenangane siqhubeke ke nale mazwi akhe kodwa ukuphakama lokho akusiko kwini akusiko futhi okukashembe lo obonwayo uyayichaza ke lento okukaNkulunkulu okukashembe osezulwini okukashembe waqalayo lokhu kuhamba uma nikugcina lokuhamba kwasekuphakameni lo muza uyiguga ayukuncipha ayukuswela abantu abazoza bezokhonza uNkulunkulu kepha lokhu kokwenzeka kuphela uma nikhumbula ukuthi indawo enalomzi kanye nalokhu uhamba ayikho eniyikho akunankosi ebonwayo akusikho futhi okomuntu uchaza la indaba kamoya uchaza ukuthi singagcini sesikhomba ngoba inkinga esikhatheni esikusona esokukhomba mina ingcone yami ngoba inokuthi umoya uyawubona yini lokukhulunywa ngawo la wokulahla izinto zenyama sichazile indaba esikhathi esikusona isikhathi esizima isikhathi senkokhelo isikhathi sokuthi uyibuka kuqala uyakwazi yini ukwazi izinto zasezulwini uma ianswer ithi wena ngoba awuhambi ngendlela yasezulwini awuzazi izinto zasezulwini unenkinga unenkinga enkulu ngizazofunda wona sifunda wona ngiqhubeke khona la kepha lokhu okwenzeka kuphela uma nikhumbula ukuthi indawo enalomzi kanye naloku kuhamba ayikho eniyikho akunankosi ebonwayo akusikho okomuntu nansi inkosi yasemaqadini kanye namakhosi onke akhona lapha abantu
ngabayo njengoba silapha nje singabe inkosi yasemaqadini uma sikwenye indawo singabe inkosi yakuleyo ndawo kodwa nina eyeni inkosi ayibonwa uNkulunkulu kuphela ayikho enye nilibambisise lelozwi noma nini noma noma singasekho thina emhlabeni uthini la noma singasekho thina emhlabeni angazi ukukhuluma ngobani ake sikulalisise lo noma singasekho thina emhlabeni ngenye indlela uchaza ngelinye ilanga thina aboshembe sohamba emhlabeni kuzosala asibukisiseke ukuthi isikhathi esiphakamisa ngaso kungabe isikhathi sokuthi usekhona ushembe emhlabeni wayithini ithi noma singasekho thina emhlabeni nikhumbule ukuthi uMnazaretha lo muzi wasekuphakameni akusiwo umuntu akukho umuntu ongavela onjengami anikhiphe nina endleleni kaShembe uma ngithi onjengami ngisho ngoba kuye kuthiwe ngingumholi wamaNazaretha kepha angisiye umholi wenu uShembe kuphela nansi indaba bani kanti uShembe khuluma uShembe uthi uShembe kuphela kodwa akazisho futhi yena uthi umholi wenu akumina umholi wenu munye uShembe kuphela lo esithi uShembe thina uthi umholi wethu uShembe kanti lo mNazaretha buyini abubono benyama uyayikhipha ngoba sibuka yena thina meke wayikhomba sizothi ngelanga meqhuzuka hawu kanti noShembe uyaqhuzuka uthi ke umholi wenu uShembe kuphela kodwa akukho umuntu ongavela athi phambukani endleleni kaShembe noma ikomiti lamadoda ibandla labefundisi noma yinina nonke njengoba nihlangene lapha anina kuveza umthetho ophambene noShembe ngoba leli bandla akusile labantu akusile lo muntu elaseZulwini uma senikulona senabantu bakamoya zonke izinto ayishilo ukuthi siyohamba kanje siyokwenza kanje uthi akukho noyedwa oyishintsha ngoba lezi zinto uchaza ukuthi ayiqanjwanga uyena inkosi ilanga le ayiqanjwanga uyena ayiqanjwanga futhi umqali wendlela kodwa umqali wendlela wayithatha uNkulunkulu uyena othi asambe siyenhlangakazi uyena othi asigqoke uMnazaretha uyena wasitshela uhlobo lomNazaretha esiyigqokayo ngakho ke bekufisa ke ukuthi uMnazaretha ogqokile kungabe okuhlobisa umphefumulo njengoba iyalile uShembe noma sokuhlobisa inyama uzobona kanti okuhlobisa inyama uzobona ngokuthi uthanda ukubukwa musu ugqokile ngoba awufile usesenyameni eke ngifunda incwadi ukhuluma indaba mfundisi kade ngiyibuka izolo ngathula ngathi mhlambe mina ophethwe amehlo uShembe washiya iMnazaretha imhlophe kodwa ayisemhlophe phela le mhlambe kofuna sibheke ukuthi kukhona incwadi ethi uMnazaretha bemhlophe ngenzeka ukuthi sikhuluma okunye uShembe mekhetha amaNazaretha kuthiwa akabheke kunesizwe esinqulu isobala esiqhamuke kuhlupheke nokukhulu ikuphi ukuhlupheke safika kusona sasikona uShembe ufike la emhlabeni sicindezelwe sikhishwe emasikweni esawanikwe uNkulunkulu mengithi esawanikwe uNkulunkulu ukugqoka kwethu kwathiwa kubi kwathiwa mufaka isidwaba uNkulunkulu akakwazi kwathiwa mufaka ibheshu uNkulunkulu akakwazi kube kuyena osibhincise ikhumba yilento ke ngihlale ngiyala ukuthi thina kuqala sivumele abantu benyama bangena kuthina ngokuthi basitshela ukuthi ibheshu elakaZulu isidwaba esakaZulu kodwa ngithi incwadi kaGenesis ethi wabambesa ngezikhumba ayengakabikho amaZulu laba senithi sigqoke nje sigqokele isiko ayikho into esiyenzela isiko lesintu thina yonke into esiyenzayo yaqhamuka noNkulunkulu leMnazaretha esiyigqokile yaqhamuka noNkulunkulu Corinthians 7 verse 13 uqhubeke kuye phambili ngathi Corinthians Sambulo 7 verse 13 uqhubeke kuye phambili sithi
laba abagqoke ingubo ezimhlophe bavela phi na isichaza thina ke ithi bavela ukuhluphekeni okukhulu bageze izingubo zabo zabamhlophe egazini lewundlu elabafelayo uma ufunda isihlabelelo sinye samaNazaretha sisho yona leyo nto sithi ingubo zimhlophe ngoba zigezwe egazini lewundlu ngithi 56 isihlabelelo sikhuluma kona lokho manje na ke manje ngiyengixaka ukuthi mayithi uShembe ethi ayikho into yoba inhle njengomNazaretha ingubo emhlophe iyombatha umhlaba wonke kodwa manje ngithi mangiyayibuka lezi ingubo azisemhlophe nje noma mina ongasaboni kahle no inkinga siphumile emoyeni sangena enyameni uma imhlophe izosheshe ibonakala ungqondo sayenza kwabe ngathi ke manje ithatha ngoba iblue nje inhloso yethu ukwenza ukungcola uNkulunkulu angaboni thina amaNazaretha ngoba uzolindela ingubo emhlophe uyasho angifunde lencwadi awuyifunde angaloko yilokhuzi ngiyiziba engathi ibhlungu hayi ibhlungu angiyifunda incwadi yesambulo 7 engizosifunda akukho la eBhayibhelini okukhulunywa ngako Sambulo 7 qala verse 13 elinye lamelungu laseliphendula lithi kimi laba bambethe ingubo ezimhlophe bangobani bavela phi na ngase ubuzwa abantu basezulwini lo akasho ukuthi Nkosi angazi uthi Nkosi wena owaziyo ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwe owaziyo ingoba manje uyabona lo ngibuzayo wazi zonke izinto kodwa uzofuna ukubona ukuthi ngiyazenza nisazi njengoba sesizenza isazi thina njengohleli la asilizokhuluma ukwazi kwethu sizokhuluma amazwi akhe ingakho siwafunde siyawafunda nje akukho kwethu ngike kwezinye la einkundleni zokuxhumana la kukhulunywa khona hayi impela hayi abantu kwakhona abagibela phezulu kwami impela nje bethi indaba kaShembe ayifuni uyazi ayifuni ukufundwa ngithi mina hayibo napa abantu ke manje sebethi asingawafunda amazwi kaShembe ngithi mina mangeze uwafunda bathi ngoba manje leyo nto uzowa uzenza isifundiswa nithanda ukufunda ngithi mina ngingamane ngibe isihlakaniphi sikaShembe kunokuba ngibe isilima sikaSathane uma kuthiwa asingafunda amazwi uShembe ashiya esibhalele wona fanele sifunda kaba manje iyangena lento yokufaka ukuthi izinto ayingafundwa ngithi mina uma engazafundwa ke izinto ezashiwo uShembe sizokwenza kuphi ngoba ziningi izinto ziyenziwa phela manje eqhamana nabantu uthi uyayilandela kwasho ba akusaveli khona waphuphayo khona waphuphayo kwase kuba iyona ndlela ke le umuzi uthi ngesikhathi ephupha uyayithandazile nelala khona amaphupho awukufa angaveli kuwe Nkosi Jehova uzolazi kanjani elukufa wagcina nini ukushanela phansi ombhede ulala nje emahlikihlikini ithi ke lencwadi ngase ngithi lo Nkosi yami nguwe owaziyo laselithi kimi laba yibo abaphuma usizini olukhulu bahlanze izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu ngalokho ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkuluNkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe nohleze esihlalweni sobukhosi uyakumisa ithebnakeli phezukwabo kabasayokulamba kabasayukoma kabasoze bahlatshwa yilanga nokushisa kuni abasayokulamba laba bambethe manje laba balambayo ke laba khulunywa ngabonke ngomhlobo laba okhulunywa ngabo kwakuyinto afuna uShembe sibe yiyo abantu abangalambi ingakho abantu bokuqala ehamba nabo uma ehamba ngelinye ilanga edlula ko7 Oaks ngala ngakonyuhanof medlula lapho ubusebelambile uyahamba uyobutha isitambu esibolile uyasithatha uyasiwasha uyabanika bayadla ufuna ukubakhombisa ukuthi yena akondli imzimba kubona
kodwa ondla umphefumulo kubona ngoba wahamba nabo wawasebelambile labantu basenendlala kodwa wesethi angizobanika ukufanele inyama ngizobanika abazothi bebekubuka bakubuke kungcolile kodwa into ezokwenzeka akuzobagulisa ngoba banikwa yimina ngibanika egameni likaNkuluNkulu ukuthi bafile abasenayo izinto lezo kuthiwa imizwa yenyama ake ngiqhubeke nalencwadi kabasayo kulamba kabaseyukoma kabasoze bahlatshwa ilanga nakushisa amaNazaretha ngizale lithi melibalele ilanga bethi hayi kushisa izono namhlanje lithi malina bethi siyagezwa kuhlalwe nje elangweni ingene iziphume inkonzo ithi ka17 ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni wamanzi okuphila kukaNkuluNkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo abasayokhalela ukushona kweingane zabo sebokhalela ukungena ezulwini abasayokhalela ubuhlungu benyama ingakho sibone kukhona abantu sikhuluma ngamaNazaretha la ayefuna ushembe awokuqala akwenza lokho ayengaphathi ngisho iphilisi lokuthi ngine BP namhlanje sithi sikholwa kakhulu sazi kakhulu sithi ayingafundi incwadi ngoba izothi iphilisi adliwe hey we fundiswa wathinta indaba kade ngiyifunda futhi aseyiphathe lencwadi kulezi incwadi ezintsha lezi ka zika baba umnyanda ayikhiphile lawo babamkhulu hey alwa kuthiwa amaNazaretha wadla iphilisi ema enqaba sizoyifunda nje ngiyishile namhlanje angazi ngikhohlwe kanjani athi incwadi angiyishiya isikhathi esiningi walo impela walo khona indoda elokubelesela ithunywa belungu ukuthi ayizotshela uShembe ukuthi akadlisa amaNazaretha amaphilisi ethi uShembe ngeke bamthatha bamfaka enkantolo ngephilisi wathi cha ngeke amaNazaretha yini na yingoba wayazi yabona ngaze kuthiwa kuliwa nephilisi nje ukuthi kuliwa nani no into lakhiwe ngayo le efika ibe inkinga ukuthi lifakweni le engizothi mina mangidlule emhlabeni bese lingibangela inkinga leli philisi noma lo mjovo lo ngesimo ke kodwa ke sikusona ke sesiyazi ukuthi kuyazi ukuthi khona ke ezinye izinto ke ongeke uzuyigwema ogcina sekwenze njani sekuthiwa hlambuluka kodwa into okwazi ukuyigwema igweme ingakho ngithi asingaqhoshi ngokukholwa ngoba kuningi esiphambene nakho yebo kuningi ongathi mubuka kuthiwa la akukho ngisho nandoda akukho umuntu ongavela onjengami anikhiphe nini endleleni kaShembe zingaki indlela eseyisiyekile futhi ukhuluma umnikazi webandla la onikwe lona emini ongahlangananga amadoda athi kwathiwa okwasho umnikazi uthi ngelinye ilanga uthi ungavumi wena ukhuluma nenkosi ilanga uthi ungavumi bakugcobe kusho baba omkhulu ungavumi ngiyayifunda leyo ndaba yila ungavumi bakugcobe ngoba wena wagcotshwa ezulwini wagcotshwa seseswini sika mama wakho akekho omunye owagcotshwa eseseswini uma uyinyoni yezulu ke uhlala nezinkukhu ugcina usuyikhohliwe ukuthi wena uyinyoni yezulu ugcina usuwenza kwenziwa yinkukhu asingabi ke yinkukhu uma seyinyoni zezulu asenze lokho kwenziwa yinyoni zezulu singayikhohlwa inkinga eba lapha ngoba sibuye sikhohlwe ukuthi hayibo phela lento nathi kufanele khona into okufanele ukuyimele na ucha mina kwathiwa lokho angakwenzi uyabona angazi kwangekona ukukholwa kodwa ngake ngikhumbula indlela engikhule ngayo ngiye ngahlala isikhashana endaweni yasesigedleni lapha kaNyusi abantu abaningi bayebethi hayi uyaphuza naye ngibe ngihamba nezinsizwa kodwa bokuthi makufika ukuhamba kumina bengasho ukuthi ngiyalahla mangidlulisa ngihlalile phakathi kwabo namhlanje ngiyazi ngaloko ngangona kodwa uNkulunkulu wathi ngizokugada alizodlula emlonyeni wakho angithi lento engisho umfundisi ngithi uma sesiphakathi kwezinkukhu kufanele ngathi thina seyifundiswa kwaseZulwini
kodwa siyeke zona zisifundisa ukuthi asingandizi asifane nazo singandizi lento eyikhulumayo ngikhumbula uyamazi umshumayeli Maphumulo uBen Maphumulo ongasekho ikhehla elifishane kade lila yalazi belilapha ekuthuleni yes nethempeli lapha emosheni emosheni kaBhethe lalesixoxela linye ilanga lithi lifika la egcotshweni kwalo lona belishumayela kakhulu emajointini ngala emawodi belingashumayeli kwenye indawo bela manje lifike emajointini velihlale ejointini lifeli khuluma indaba kaShembe nabantu bephuza la uthi nje ngangashumayeli kwenye indawo ngavele uthi bafe bangivumele no mama laba majo uthi nje bengibhizi kakhulu uthi baningi abantu abaphenduka ngihlala nabo etshwaleni uthi yena wafika ahlale nje bese ke kuyaphelisa etshwaleni njengoba usho nawe uthi wawuhleli nabo kuxoxwa zonke indaba yena bese exoxe kaShembe ethi hey uyabona ke abantu bayikhuluma indaba ungabafica behleli bodwa mase bephuzile bekhuluma indaba kaShembe bayiphambanise kanti bebeshoda ngomuntu oyedwa ozoba lapha phakathi kwabo bese ethi hayi lento kanje ngoba abanye ukuthola ukuthi inyoni zezulu lezi uyayibamba limini kodwa manje inkinga yazo zisathe nje eceleni mangase ithola umuntu ozoyiqondisa azasho umuntu edakiwe mhlawumbe adlule kwena baningi nami edlule ethi yazi umuntu usabanje utshwala kodwa yabona lento yenu lento yenu le ngiyafisa nami ngelinye ilanga ukuthi ke nami ngingene kuyona ngihla uyayithanda lento kuyasho ukuthi ngaphakathi wakhiwe uyilento le uNkulunkulu ukuthi nje usabanje ukumbambini uthi umshumayeli wangala kaNongoma sengikhohlwa sibongo sakhe khona sizobe sina ilovu uthi wathi exakekile ngilanga ethempeleni akulona uyafika eMnazaretheni nabantu anabo bafika bonke labantu baxakekile uthi kunemizi okugulwa kuyona babasabe sathe bayangena bayothandaza bafike bangasinda abantu ongenani sikhohle sibongo salo baba uthi kwahamba ngelinye ilanga wesekhumbula le ndaba kaShembe ethi uma amapherele enu esodakeni lengulubo anohamba nowafuna uthi ngase ngibheka ukuthi iNazaretha elikhona la ubani uthi wayesethe omunye umuntu oyekholwa la omdala ohamba ngesikhathi senkosi ilanga usahlubuka usetshwaleni uthi ngase ngiyakhona uthi ngithe ngifika wayesethi manje mshumayeli uyiNazaretha wena kubuza lo phuza uthi isabatha ngiqhamuke esabathini uthi ngafika ngathi ngiyiNazaretha kukhona kusele kulomuntu ulande kona uthi ngase ngimbuza uyazi ukuthi lo muntu wabona uShembe uthi ngase ngimbuza ngathi wahamba nini kuPhakameni uthi hawu nginesikhathi ngahamba kodwa njalo ngihlale ngikhumbule kuPhakameni hawu uthi noma sengidakiwe mina bathi bedansa mina ngifuna ukugida ngoba lento ngaphakathi usathi ke nake nahamba neniyothandaza emzini yabantu uthi hawu imizi eminingi abantu sasingena abasinde uthi ngayithola into engiyifunayo nani enithi maningena esangweni nani yenenze njani usiyaxoxa ke sasifike senze nje bese sihlabelele ukuthi masingena sifike senze u1 no2 masiqeda lapho siphume singaphuzanga ngisho amanzi akhona siflathele uthi zasithi singahamba indlela ende sibone sokugijima ingane ithi njengoba nizothandaza sesimbona manje usiyakhuluma kanti ubengasakhuluma uthi ngase ngimbuza ngathi mina njobula nje yini ekujabulisayo wathi hawu ngiphuza utshwala ukuthi bese ngizobuya ngesonto elizayo ngokuthengele ufuna lo tshwala buphushe lento ayifunayo engqondweni yalomuntu uthi angithi naye useyiphiwe uNkulunkulu ingqondo umshumayeli uthi ngafika ngesonto elizayo ngimphathele isimehlane sakhe asiphuzayo uthi zaphuma indaba yikaShembe zaphuma etshwaleni uma ke sibanyanya singayi kubona kanti siyafika ngiyamthuka lo muntu ihlubuka umbheke nje lo kwakuyinaza ngunguluzi obheka kwawa lokhu wavele nganaNkulunkulu kanti uNkulunkulu usahleli kuyena wawa kodwa bheke emaphaketheni uthi ayikho into ayithise emaphaketheni ngesikhathi ewa kungenzeka
uthole ilambu lizokhanyisela wena njengoba usemnyameni. Ithi incwadi lo iphethe enentshumayelo zenkosi ilanga intombazane engasamfuni uShembe kodwa uShembe ithanda. Kwala ngisho isiyeyoni zathi zayithandazela sibona isandla sikaShembe. Ngeke. Ya wathi uyasibeka uBishop isandla sakhe wathi hayi ngeke ngikwazi ukubeka isandla phezu kaShembe ngoba uShembe usahleli ngaphakathi. Ngike ngaxoxa indaba kaSibiya okwanongoma ngelinye ilanga owaphenduka kubabamkhulu kwaba umshumeli kababamkhulu owayeyinyanga eyinyanga mthakathi wathi sephendukile kwahamba kwavuka kodwa ayi yazi lento kaShembe yangilambisa mina bekufika abantu la bengenza imali mina lo ngehla ngenye ukuShembe lo kenza umshumeli wakhe hayi ngisamfuna uShembe mina ngifuna ukubuyela ezintweni zami kodwa inkinga kaSibiya saxoxa lo babucebekhulu yayini inkinga yakhe into ayingasayifuni ngoShembe ukuthi imali akayenzi kodwa ngaphakathi uyamthanda uShembe manje akuvumi futhi ehambe ngoba uShembe uhleli la ngaphakathi umgwinyini ufuna ukuhamba ubuyele ezintweni zakhe kodwa aloke ekhulumile uShembe ngaphakathi kwakhe athi hayi ungakwenzi lo uthi ubabucebekhulu ngelanga zathi sihlele ekhaya siyazwa gi iziki hawu lo muntu odlule egijima sathi yabuka uSibiya wayoshona nangiya eyongena umfolozi konje lo lapha eyongena emfuleni umfolozi hawu bathi bambona abantu emfolozi wakhumula ingubo wayishiya ngala komfula wangena phakathi emanzini wakhamisa waphuza amanzi agcwala isisu uyaphalaza bayambona abantu nangu uSibiya uyaphalaza emfuleni phuma Shembe kimi phuma Shembe kimi uthi yamkhipha kaphuma uShembe kukhona abantu abanjalo ke othandwa ngisho esethi yena cha useyona uyona mina ngizombuka lo muntu ngithi soni ngizombuka lo muntu ngithi mubi kodwa uShembe uhleli kuyena imina engibuka lo muntu engithi soni engena Shembe kodwa lo muntu uyena noShembe ngifuna ukutshela abantu ukuthi uShembe uyisimangaliso esontweni bajwayele ukuthi wona uyathanda ukuvuma izono zakho mina ngikhuluma naphambi kwabantu uShembe mengithandile ngike ngagula ngakuJanuary ngabothi ngiyafa ngagcina ngilingeka ngaya kubantu uya kubantu suku suphambene noShembe kodwa uma ekuthanda ukakhipha usuphakathi uhamba nawe ayongena nawe la khipha usuphakathi ngicatha abantu bejabule node kufaka ifonyo nje bebefihla intshebe ngeyifonyo nami ke ngile ngaya kubantu isibhobo siyangibulala wafika umuntu wanginika izinto zakhe unginika nje kodwa ngiyayibuza ukuthi lezi zinto anginika zona ingabe uShembe uyayibona yini ithi inhliziyo yokona hayi akekho la semhlanganweni lo akaboni anginike umuntu izinto zakhe mangifika phambi kwesango sengibuya ngithi hey la njengoba ngibe ngichele ngamanzi abusisiwe ngizokwenza njani ngayithatha ngayishiya ngaphandle ukuba bazizophupha lezi zinto ukuba bakuzokwenzeka bengizoyikhipha le voice note ekhulunywa intombazane ikuthunywa uShembe kumina yibeke ngaphandle lento ngosuku lokuqala ngangasinda khona lo muntu esenginika izinto zakhe angidlile ngidlele zangidlise zona yena kodwa ngiyasaba ukuyithathela mina ngizidle uShembe lokho kanti wena muka wadlala izinto zobona anginakile kanti ukhona ngikhuluma ngento eyenzeke kumina awukhulumi ngento eyenzeka eminyakeni edlule ngikhuluma into kaJanuary kaJanuary balwa amasonto phela uma sithola ithuba ngizoyifaka ivoice note yomuntu othunyiwe kumina bese ngibona lento ayisebenza usuku lesibili thathe ngiyitshinga ngithi ngiyitshinga kuqhamuka intombazane esagcina ukukhuluma nayo ngisangene kulezi zinto zo Facebook eyakamhlongo ithi ngiyathanda ukuthi ube ubaba ngendlela engikuthanda ngayo izinkulumo zakho ziyangakha qhamuke le ntombazane ngathi ithathe iphi number yami ithi intombazane ithi inkosi ilanga mangilele ebusuku lo muntu omubo usuphethe wakunika yini wona isho kumina angikhulumi ngomunye umuntu ukuthi nangekhuluma izono zabantu ngikhuluma ngesono sami
ushembe wangikhipha kusona ngathi sengiyitshingile ntombi kwaleyo nto lo muntu kude kabi akekho ukude ungakompangeni asikhulumela sigcina ukukhuluma naye 2018 kodwa kufika ilanga kodwa ilanga liyafika kuyena uyagijima uthi inamba yakho ngiyithole kumuntu engizoyikhuluma ngawo kuFacebook 88.4 umkhokheli madangazela uthi inkosi yamukela ithemba lami khumbule kuphakameni nanda 88.4 FM Thabo kaSambuthi lo okhulumayo hleli naye umfundisi JS Mhlongo hayi imbongi vele iqhamukisa ingena nje ingena kanjani hey guys ngene isikhathi wrong siyazi isikhathi sayo uThabo kaSambuthi lo inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni sikhona ku Facebook page sikhumbule kuphakameni sikhona ku Facebook page inanda 88.4 FM siyatholakala futhi na ku WhatsApp 0687649969 0687649969 sizoqala singene manje kwadlula lapha ku 5:30 sibheke lapha ya ku WhatsApp wethu isikhathi manje 5:05 ekseni mfundisi uvale sisakhuluma ngananga usisi wakamhlongo empangeni ithi ke lengane angazi bengizoyidlala lento ithi baba ekulaleni kwami ngiye ngabona ubaba ilanga wathi hamba uyombuza ukuthi lo muntu omuba sewuphethe ngamfundisa ini wona sengutshingile kwamina ukhona unembeza othi hayibo ngikulento akona okokuqala engilanda mhlawumbe ka4 ngoba khona isikhathi la ukhohlwa khona ukuthi wena wafunga bese ungena ezintweni zabantu yeah kodwa uma unenhlanhla sithi sihlabelelo sethu sisandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphunga elihle ngesikhathi simlandela uphunga elihle onenhlanhla liyanamathela kuyena uthi uvakashela abangani bakho botshwala uphuza nabo lithi iphunga usumaphi likulandela iphunga lakhe nami ke lingilandele kanjalo lafikela ngikhipha ngithe ngelila ngathi ngithi ngiyaqhuma ngezinto zabantu achitheka amanzi angithela ngasha ngaphela nya kodwa lesi silonda sokusha saphola within 3 days ngakho ke engathi uNkulunkulu angahlale ngigadile njalo ngoba ukulutheka komuntu into ehlezi ikhona kodwa kufanele nominini sifundisa ukwazi lokho engizokufunda manje yeah incwadi yabaseRoma yesikhombisa ngizoyiqala ku14 ngiyifunde ngizofika ku24 ithi ke lencwadi ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya umthetho okuthi ungowomoya kuchaza ukuthi uma uphula umthetho uphazamisa umoya endleleni ozohamba ngayo ithi ke mayiqhubeka ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya kepha mina ngingowenyama othengisiwe phansi kwesono lo mzimba engikuwona udayisiwe udayiswe ngaphansi kwesono kodwa okwami manje mase ngikholwa ukuthi kubhalwe enyameni yami ukuthi ngoba sokukhona umoya kaNkulunkulu enyameni yami yesono kubhalwe kumina ukuthi ngathi ngikhetha inkosi yasekuphakameni sokufuna ngibhale ngithi not for sale ithi inkosi langa ubusisiwe lo muntu Nkosi engabalelanga kuyena isono njengoDavid ngoba iyazi ukuthi sitayisiwe aphansi kwesona manje ithi kwenye indawo uma uphila la emhlabeni akekho umuntu ongamkhomba ehamba la ukuthi lo uyongena ezulwini lo ngeke angene ezulwini ngoba asiyazi thina into efaka umuntu ezulwini nento engamfaka umuntu ezulwini khona umuntu osingasho siqede sithi lo ngeke azangene ezulwini kodwa manje
uNkulunkulu njengaye bosibiya labathi sikhuluma ngawo hey kwala esethi uyamphalaza uShembe wayibona indoda iphalaza uShembe ithi phuma Shembe kimi ngoba uShembe yamuzwa mina hlamba ngimuzwa uShembe njengosibiya kodwa yena wayimuzwa uShembe uthi hayibo uShembe nangu ngiyamuzwa lapha phakathi kumina ngisabathe ngiyamuzwa uyangiphikisa ngithi ngiyale uyangiphikisa isiZulu mfundisi siyinkinga angasho ukuthi siyinkinga yabona nje nami sengikhulume isiZulu sala elokishini sengikhuluma sijulile uyabona amagama akhiwe ngezinto njengale igama lithi impilo siyiphiwe uNkulunkulu lisuke negameni lithi impi yomlilo impilo impi yomlilo esikuyona ile okhuluma ngayo ngoba uNkulunkulu ungumlilo ithi incwadi yamaHebheru 12:24 ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo uNkulunkulu ungumlilo siyawazi umlilo kaNkulunkulu sawubona uJeremiya nabaprofeti bakaBhali wehla umlilo ithi uNkulunkulu ungumlilo so nangezikhathi ke kwakhiwa legama lithi impilo yayithi sisempini yomlilo ngoba sithi sikhona la sibe ibibambene kukhona imimoya elwa nalomoya kaNkulunkulu osenyameni yethu edayiswe esonweni yebo so manje sisempini yomlilo uma seabantwana bakaNkulunkulu sihla nencwadi yathi Deuteronomy 4:24 isakhuluma leyo nto ukuthi uNkulunkulu umlilo incwadi kaExodus 24:17 nezinye iningi ezikuveza ukuthi uNkulunkulu umlilo sisempini yomlilo uma samaNazaretha sisempini yokulwa impi elwa nentando kaNkulunkulu impilo ke leyo okufanele ke uma ufuna ukuyilwa ngokuphelele ufe enyameni ufe enyameni ungabi nangane ungabi nankomo ungasho ukuthi angiye esabatheni ngoba inkomo zami ayizokudla angiye esabatheni ngoba abelungu bathi angize emsebenzini angiye esabatheni ngoba lengane izosala siyiphara izosala iyotshotha izinto zabantu ake ngiqhubeke nencwadi awuqhubeke nayo ngokuba engikwenzayo angikuqondi ngokuba engikwenzayo akukho lokho engikuthandayo kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo ngani ngoba ngisempini ifuna ukungihlula lempi 16 ingenzisa lokho engakuthandi uthi ngiyayibona mina ukuthi hayibo uzofanele kuvuka unembeza manje ithi ke 16 kepha uma ngenza lokho engikuthandayo ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo kodwa isono esihlala kimi akumina engenza lento isono esihlala kimi uma ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyimi engenza lokho kodwa isono esihlala kimi ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza ukuhle umthetho wokuthi kukhona ukubi kimi ngesikhathi ngenza okuhle ulo ngikhumbuza omubi ukuthi ungakhohlwa abantu ngowami ungakhohlwa ukuthi izolo uwenza ukuthi njalo uma ngenza okuhle uyangikhumbuza lo ufuna ngiyilahle ukuthi ngisabuyelela ngithi angisafanele ngivele ngiphela amandla bese ngikhohlwa isihlabelele sithi ungazibheki izono zami uma ngiza nazo kuwe ebese uNkulunkulu woza mntanami ngiyokwamukela ngethemba ngakho ke kufanele sivuse ithemba enhlizweni zethu ukuthi noma zibovu zinjengegazi kodwa yena masisondela kuye yozihlanza zibe mhlophe njengeqhwa eke sifunde ke ba20 uma ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyimi engenza lokho kodwa isona esihlala kimi ngalokho ngifuna kimi ukuthanda ukwenza okuhle umthetho wokuthi kukhona okubi kimi ngokuba ngiwenamele umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi umuntu ongaphakathi mengenza umthetho kaNkulunkulu yanama kodwa umuntu ongaphandle umuntu wenyama uthi kwenzelani lokho uyabona uyalamba uyabona usayinhlungwini hamba uyenyangeni
hamba uyofuna izinto ezokusiza njobe esho njalo kumina uyothi musulapha makuukuthi uphunga elihle la namathela kuwena lifike lixabane nephunga lemithi yenyanga ebese ethi uNkulunkulu wenzani lapho ngakufundisa lokho akikhiphe yena ithi ke ku 22 ko 23 kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami kanuko leyo kanuko khona umthetho khona emzimbeni wami engithi mangibuka unkosikazi womuntu ngithi ngangcondo wami umthetho wesono angizange ngime inyama kumini isafisa okwenyama bese ngikhohle phakathi kwenyama yami ngizole ngibhabhadiswa kunomuntu wangaphakathi wafaka kumina obizwa ngokuthi umoya okufanele uma ngonile enyameni ngifana nomuntu omlambisayo lo muntu so khona umona kumina umona ke udlani umona udla inhlamba ukuze uphile udla inzondo ukuze uphile mase kukhona lezi zinto kumina mina ngalezi zinto khona ukuhlukana kumina unokudla kwayo nayo le ufunzwa yimina ngufunza inzondo ngipheka inzondo ngipheka ukuhleba ngipheka ukuthuka inhlamba ngipheka ukubukela abanye abantu phansi ngesikhathi ngenze njalo ngiphakela umona uyakhula ibhasope umona ufana nesihlahla esingenampande ozothi usichelele sibe side sikudlule ngelinye ilanga ubone ukuthi mase siwe ngeke ngikwazi ukusibamba wasengaphezulu kwami kufika umoya bese siwela phezulu kwakho simcindezele isono siyasobozelana umona uyakusobozela wena ngoba uyisono isho njalo inkosi langa ijana uzivuma isono ithi sono umuke wasivuma sifana neqanda umuke wathatha iqanda waliphahlaza edolweni bese ithi phahla bese siyaphela injengayo lento kade uyikhuluma mfundisi ngoba manje usuyivele wayithi phahla kubantu isivele athi phahla manje hayi manje isikhathi ngiyifukamela isono sami siyajabula ngoba manje siyakhula nangelinye ilanga siyafudumala sikodolisa isono ngelinye ilanga ngizomkhomba komunye umuntu lo uhlulekile kumbaba kwa manje sesithe phahla ngoba uzushila ukuthi hayi mina ushemba ufikile wathi bengiyofunani lapha so ma lento usuyohlala uyikhumbula njalo injalo lento engiye ku number 24 manje wo mina umuntu wosizi ngubani uyakungikhulula kulomzimba wokufa na umzimba wokufa kuthiwani mekuthiwa umzimba wokufa umzimba wokufa wokubulala umphefumulo kusho ukuthi ngesikhathi ngenza okubi akusekho ukuvuka komphefumulo kumina sokukhona ukufa kwesibili ngizokufa kulomzimba ngife nasemoyeni ngoba bengondla lengane engafunakali kumuntu oyikholwa ebizwa ukuthi umona bengabathanda abanye abantu asiye 25 makabonge uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu ngalokho ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama ingqondo yami khonza umthetho kaNkulunkulu kodwa inyama yami ithi mibuka iyahayela izinto khona zonke izinto lezi esithi zinhle emhlabeni ngoba izinto la emhlabeni zonke sithi zinhle la encwadini yesabatha khona into eshiwo uShembe abangafuna abantu uyibuka ukuthi thina ungayibheki nokuyibheka intombi eseyiganile omunye umuntu isona esibi leso yini adala uyibheka intombi eseyigana omunye umuntu ingoba uyubona ukuthi mase kube lo muntu uyikhipha ihlo kulikhonto uyibheke uqala ubuke eqala inyama lo yihalelayo bese ukhohlwa umthetho ukuthi ungayibheki yini adala ukuthi ungayibheki nokuyibheka eke ngithi ke uyafika wena uthatha intombi egana omunye umuntu lo muntu yamshiya intombi ngoba isabi sathi yamtshela mina sengiyinazaretha wanqabuwa eNazaretha
lo muntu agcina ephenduka naye bayiNazaretha sunikwa inkonzo lokho kungukuthi ungayibheki nokuyibheka intombi ufunda wena esiyigane lo munye umuntu ebese ethi lo muntu hawo akuyena lo wathatha intombi ayisigane mina ngiyilobolile ufunda umthetho ophikisana nawe ingakho ngomthetho kaShembe umgcotshwa akamthathi umuntu osadlula kwabanye abantu ngoba uzoyifunda kanjani lento mase ephenduka lo muntu namhlanje abancane ukuphucana bodwa bamaNazaretha ngoba basenyameni indaba kaShembe inkinga mfundisi lento oyishoyo ukuthi angaphuca umuntu intombi umuntu lo muntu kusasa aphenduke aphenduke lo muntu futhi abuyeze la eNazaretha usuzothini ke manje usela uzofika uyifunde kanjani le ndaba uzokwenza into eyenziwa yimina yabona mothi ihlahla ziyakhuluma mina ngiyikhuluma izinto zami ngoba usuke ngenzela ukuthi omunye umuntu ayikhumbule lento angangeni kulelo gibe uthi ngolapha eBeach kuyokhonjwa la 2001 la kwamisa khona 2001 kwakuhlathi isoyi ngiyakhumbula ukuthi kuze kuthola uhlaba ngesambrela ubakhomba ngesambrela sihamba no Robert Papini okuyena obegqugquzela kakhulu leyo nto lapha kumasipala weTheku kwakhona umama lesoma lapho ngiyakhumbula ngifuna ukuyonikela ngaleli langa isono ngaye ngasenza phansi kwesihlahla efelhlala kusona uThimo lofike lihlale kulesihlahla ubaba wahlala ngifuna ukuyonikela ubaba uhleli phansi kwalezo sihlahla eThekwini kunemkhuba yami kulezi eThekwini ngaphakathi yabona ngelinye ilanga sobhubha sibhujiswa ukhungwa isono uthi ubuzosinda uthola ukunikela afika ahlale phezulu kwesono sakho bafika wahlala kulesihlahla lapha eBeach uNkulunkulu wami ngoba lesa sihlahla 5-6 wabantu ngiguqa nabo lapha ngithandaza umthandazo wasizogwini ngizosondela kanjani uhleli khona ngatshela omunye umfana esihamba ngathi yazi ukuthini lapha phela ngiseyolova ngangibambela khona manje ngifuna ukunikela mesifike sivika lesa sono lesa hlahla ihlahla zakho manje ngazi uhlalele wena la ngathi ulinde wena ngendlela ukuthi ihlahla sikucela angiyanga konikela angiyanga konikela manje abantu sebenesibindi sokuhlala isonweni ngacabanga ukuthuma umuntu ngathi mina mangithuma umuntu phela finathi baba umfana ngithunywe umfana kamhlongo cela ebese kwenze inkosi ibuza ukuthi manje akekho yena ebese ethi umuntu ukhona ebese ethi mbiza ngizokuya kanjani ukube izothi mbiza ngavele ngathi mina ngoba yabona ngiyophoxeka ukubaleka mfundisi uveza into ejule kabi ngoba sibuyele kulento leyo ukuthi ayikho into engaphile edalwe uNkulunkulu ayithi manje sekukhuluma isihlahla usaba isihlahla manje usuyasaba kodwa awubonanga ngaleso sikhathi ukuthi lesihlahla ilanga siyokhuluma ilento ekushiwo kuthiwa noma usuhambile ngale kungabuzwa ngishitsha ayithi uShembe wayekasha athi nanti itshe likhuluma olizwa yena ngalena futhi ngingaboshwa nayitshe ngenza into ngaboshwa angibone umuntu la kodwa ngibona ukuthi itshe liyangibona isihlahla siyangibona lezi inyoni ziyangibona yonke lento kubuzwe kuthiwa imake ake sibuze isihlahla sikhuluma isihlahla nakusakhuluma kwena isihlahla ngasaba wahlaba impela isihlahla unkosikazi owenza imkhuba nomunye umuntu ithi inkosi yasekuphakameni wayibona inyoni ayiloko iba ngumsindo hayi baba ngayibona kodwa bangeyona inyoni kwakuyimina wawenzani lapha manje imaphi la uzocasha khona uthi uShembe akakuboni akukho la engakuboni phakathi emzini kaNkulunkulu njengoba senza yonke into le kuzoyeka kanjani ke khona kugijima ingilosi lezi esingayiboni ngamehlo ngiyafisa ukubathi peace abantu mina ngikhuluma ngento eyenzeke kumina leyo yokumenyezwa usendlini ufisa ukuganga ngeke ngamenyezwa mina sekuphakameni ilanga engathi uyabona ke manje ngoba ngisesentandweni yenyama angivele ngiphume ngiyohlala ngaphandle indle engayitholayo bayazi ababekhule nami yaba negama lasemnyameni bathi useDark City
ukhuphuka uya kaKhasimba emva kwakaduma kwasitolo sendawo kaduma ngaka right nganginendlu lapho othi mungena kuyona kumnyama uNkulunkulu ngikhethela indle emnyama ngoba ngiyokwenza izinto zobumnyama ngibaleke kuphakameni ngibalekelani ngibaleke ngizokwenza ungcolo emzini kaNkulunkulu anginakanga ngesikhathi ngimncane ukuthi yena dala ngiphume emzini okukhanya umuzi kaNkulunkulu kwandle yakho ikuthisa mase ngiyendlini futhi wathi eDark City kade ngihlala nomunye umfana kaShoprite namhlanje ngikhuluma ngesona hayi ukuthi nje wasibadala nje asenzanga kodwa kufuna sikhumbuze ngisho izingane ukuthi hey siyakhumbula ukona kwethu kodwa saba nenhlanhla uNkulunkulu wasekuphameni inhlanhla mfundisi ukuthanda uNkulunkulu asasenzeni ukuthola ukuthi khona umuntu owona kanye vela hlubuko kokuphela noma avela afe angalitholi elinye ithuba omunye umuntu one alinikezwe ingakho lento oyikhulumayo ibalekile ngoba angiyazi mina ukuthi ngaba nayo inhlanhla wena owaba nayo mangase ngenza ukona ukuthile kuhle ukugweme ngoba awazi ukuthi uzonikezwa inithuba emhlabeni ukuthi lezinto uyilungise ngoba phela zilungisa uswela ngoba sizela izingane namhlanje esingenayo igaranti ukuthi zizoba amaNazaretha yini masihamba obokuthi musihambile zikunikelele asinalo garanti ithemba lincane kodwa nasema ayilincane nasemathempeleni asinalo ithemba lokuthi bayosala engangihamba nabo bangikhumbule yini ukuthi hayibo ingakhithi inkosi langa uma wenza isono okuhlebela umngani wakho ongcono umhlebele ngoba siyothi sesimile phezukwethuna sikucindezela sisho bonke ubuhle oyibona kanti siyakucindezela emhlabeni sithi thina wayemuhle wayenza ukuthi wena kanti ayibhaliwe lento emzimbeni wakho ayibhaliwe lokho kuyikona ukubambile asikukhulumi kanti kunesono nje wasenza esisodwa sesibala konke thina sasikubona okuhle futhi ngangikwenza mina ngenzela ukuthi ningibuke ukuthi ngimuhle kanti kukhona izono ngala engizenzayo engiyifihle bese leso sonoke usitshela umngani wakho ngoba siyothi simile phezukwethuna sikucindezela thina sithi wawumuhle bese yena ngenhliziyo athi inkosi kodwa mina wangitshela ukuthi wakwenza ukuthi nokuthi athi yokuvumela ngenhliziyo inkosi sicela umthethelele leso sona size singambabi uthi ngempela uNkulunkulu akukhulule ngoba sekukhona lokuvumela uyasizwa thina siyancoma sithi nje hey wayemo athi hayi inkosi namanga nini noma bekusho lokho kodwa mina khona ngitshela khona ngixoxela uyabona ke le ndaba ngixoxela into eyodwa ngenzela ukuthi izingane isakhulayo zazi khona isikhathi sokuba ngangami lapho uthi mubheke emumva uyabona ke ukuze ngiphume ngiye esinyameni uNkulunkulu uyangikhuza ukuthi hey semzini wami la kwamemezizwe dokodweni engangikulona sesiya prepare ukwenza izinto zethu zasemhlabeni zenyama kwase kumemezizwe phambi komnyango kwaye le umama walengane enginayo la shembe uyisimangaliso ungathi umwenza icala ucatha akakubona uthuli ngamabomu memeza lo mama akuphelanga ama-second ngigcuma ngiyobheka phambi komnyango ukuthi ukhona yini ngenzela ukucashisa lo muntu phansi kombhede noma odrop ya mangithi ngiyabheka emnyango nangiya ngaphesheya kude uneki ingubo kodwa izwi lakho lizwe la memeze phambi komnyango lathi wesibani laba izigama lengane entombazana anela memeze ngathi mangibuya kanti ngicela ugqoko uhambe yazi indaba yakhe icishe ifana indaba ikuthi indaba yakho lesixoxela umshumayeli ade ngikhuluma ngawo uBen Maphumulo ijayibe njalo yazi leyo DVD inkosi ile kumfundisi ukithi yazi kusafanele ngiyifune ngoba ngiyengithanda umuntu eyikhulumele umshumayeli Maphumulo amsekho kodwa maye ixoxa lezi ndaba leyo ngithi ukuthi wayishumayela emajointini uthi yazi ngisakhumbula osanta bethu labo uNkulunkulu wasekuphakameni azamkhumula amkhumbula umshumayeli Maphumulo ngoba namhlanje sikhuluma
uvukile nje nakho naye evuka nesisikhuluma indaba ngoba abantu abathe behamba emhlabeni kodwa khona izinto abasishiye nazo besixwayisa uthi ngelinye ilanga ngishumayela eMawuti ejointini uthi kunensizwa lensizwa le liyabanda liyana libalela ihlala iqimbile ithi mayifaka ishirt ithi nemkhabi nesisu singaka kodwa ishirt la khona ayilifasi inkinopho ihlala ilivulile nje noma ngingabanda kangakanani sifaka amajezi sithi kuyabanda konja yona ifica neshirt layo nje ivulela umkhabi wayo ifike ilifake le shirt la bese ivula umkhabi isithi ngelinye ilanga ke kumina ngiyayikhuluma indaba kaShembe ijulele uthi sithi ngelina uyamazi lo Shembe ukhuluma ngaye wena uthi ngicaka ukuthi ngizobatshela ngoShembe ngibuza ukuthi uShembe ngiyamazi uthi hayi awumazi wena uShembe uthi lalela sondela la uthi ngasondela kuyona ihleli lapha ithi guqa la yangiguqisa phambi kwayo uthi ngaguqa uthi asingikhombisa la uvalweni yathi buka la yathi uyabona la uthi ngathi ngiyabuka yathi ubonani yathi siphambane yathi ya ngihlala phansi ngitshele mina umazi Shembe wena uthi ke isengixoxela ngalesiphambano sibhaliwe nje ngathi sibhalwe ngepeni elimnyama la uvalweni uthi mina ngake ngahamba emhlabeni uthi ngahamba emhlabeni ayinde le ndaba mfundisi ngeke isikhathi ngezivume kodwa ngizoshaya nje ukuthi le ndoda yake yahamba emhlabeni iyafika la yaba ngwakhona ingilosi zomubi nekaNkuluNkulu yabangwa abanye bethi akayele abanye bathi abayele uthi kwathi kusenjalo esabangwa kunjalo uthi kwase kuqhamuka umuntu kwaqhamuka ubabamkhulu uthi wayifake le ngubo yakhe emnyama enezitsephe ezimhlophe uthi uyane wafike kwathi mayifika basebethi dlengelele bonke laba ilaba abamisa esihogweni nalaba bathi lo kufanele azeZulwini uthi waseJoza la uthi wayesemthatha wasethilalela uthi wambuyisela eceleni kwalezi ingilosi zama zonke uthi wayesethi lalela hamba manje ngoba imisebenzi yakho wena laba bazokuthatha ngempela uhambe ungayi la kufanele uye khona kodwa hamba ngalendlela ke manje uthi wayesemkhombisa indlela uthi nayi indlela hamba ngayo uthi uzohamba ngalendlela ngikubuyisela emhlabeni uyothi mawubuya uyobuya uqonde uze la mina uthi wayese embhala la uthi yabo lesiphambano lesi ngasibhale oyena mina uShembe wathi ngikubeka uphawu lokuthi mhla ubuya uza la uhamba khona ubofika uvezele lo uphawu mabethi bayakuthatha laba abanye uvezele lo uphawu uyohamba uzufike la ngikhona mina ngeke uye laba ngeke basaba namandla okukuthatha ngiyakulento ke mfundisi ukuthi lensizwa yilona eNazaretha ihlele jointini yayiphuzela ithi mina mangisuka la mina ngiyakuShembe akazi libeke esontweni ithi kodwa mina mangisuka la emhlabeni ngiyakuShembe lento eyingozi ukuthi sibuka abantu bese siyabahlulela bese sithi lo ukuthi lo uthi uma phumula umuntu wangitshela into esimanga sisebenza kangaka thina khona umuntu oyihlale olinda ungene ekhaya uthi mina mangisuka la ngiyakuShembe ayikho into wamthembisa ngale ukuthi kwakwenze njani lo muntu kwaye nanhlanhlani asazi kodwa uthi yena mina mangisuka la emhlabeni ngiyakuShembe ake ngifunde kube kubili bese sibuyela lapha kule nto yakho eFacebook isikhathi ukhumbula angifunde nje kube kubili ihlabelelo samaNazaretha 26 bese ngicaphuna encwadini kanye esiya la ukuthi uze ngenzeke lokhu masenze njani ihlabelelo 26 zonke izona engizenzileyo zimi ngothela zophambi kwami ngingethukuse noma sinye esingena kwaziwa ngazama ngaphelela ehlane ngathanda ukuzithukusa ngathi uma ngithandaza ngisehlane zangimemeza ngezwe elikhulu izono zami ihlabelelo sikaShembe leso zathi ungangishiyi nami ngiyathanda ukuhamba nawe kusho izona ngiye kokuzwa okushoyo phambi kababa osezulwini kusho izona kudingekile uzifihle zonke izono zakho ungashiyi noma uyothandaza
ngiyathanda ngikuzwe ukuzibika kwakho uthi ushembeke noma uyothandaza sibike zonke izono zakho ngeke sifunde incwadi ke esilulekayo manje 6 Roma 12 no 13 ngakho makungabusi isono emzimbeni yene efayo nize nilalele inkanuko zawo inkanuko umzimba kumina kwaba buhlungu ngase ngilalela ubuhlungu ngase ngithi enyangeni zofika ngilunga anishembe yangilandela 13 futhi ninganikeli izitho zenu esonweni zibe isikhali sokungalungi kodwa zinikele nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe isikhali sokulunga kuthiwe la asife enyameni kodwa sivuke emphefumulweni ingakho kuthiwa imizimba yethu efayo imizimba yafa kodwa kufanele siyasivuma umzimba ife ngoba vele izokufa inendawo kodwa le mzimba masiganga ngayo siyenze izikhali zokungalungi izobulala umoya ungafiki la uyakhona singaqhubeka nokwakho hayi Mfundisi usushayile waqeda uthe asibheke lapha ya Facebook page nanda 88.4 FM Sandile Msenti Ngcobo ukhona Nikho Hlatshwayo kwamaphumulo Jakalasi ubuvodlo ukunyathela kwendlovu naye ukhona Matsatsela Phiwe Nzama sinaye lapha kunanda 88.4 FM kuhlezi ngempama amanye amagama la magama ku Facebook mhleze khona Madondo sinaye futhi la ku sikhumbule kuphakameni Manqoba Phiwe Mpanza naye nango sinaye ngiyambona sibuye size ngala kusikhumbule kuphakameni Cardinal Nkosinathi Mvelase naye ukhona Gugumdungu khona John Mahamutsa Mahamutsa siyabonga Mahamutsa insizwa le hayi iyavuka le insizwa ihlezi ikhona impela hayi ayiphuthi Nelsiwe Ngcobo ukhona nange siyambona ukuthi amen siyabonga Xolani Sangweni uthi siyabonga kakhulu uhlelo nokuzivuselela ngicela ukuzwa ukuthi uma amaNazaretha ethandaza bese emthandazweni ebizwa umholi osesihlalweni bengabizi igama lika Jehova kumbe igama lika Shembe lokhu kufanele yini ngiyabuza nje nangu Sangweni ke iphendulekile leyana yeah ngiyacabanga ngoba indaba iphendulekile le ndaba ngifunda inkosi ilanga ethi la munye umholi wenu uShembe wakamoya uNkulunkulu ngakho ke awukwazi ukukhuluma nesihlalo ngoba esihlalweni kuyenzeka kube khona okusalayo isihlalo naso sikushoyo suke sithunywe umoya siyithuma sona ingakho kuthiwa uyontshela akuzwayo akontshela kucabangayo uyontshela akuzwayo isho njalo inyanga yezulu uthi ngayezwe endlebeni kuthiwa thatha amanzi wenza ukuthi nika lo uthi ngayezwa nami uthi ngingabazi efike ethwele ngengubo ngakho ngoba ngangenze ngitshelwayo ngakho ke akukho ukuthi egameni legama lo eke ngithi konke ufuna siyikhoyo singayikhohle igama elithi ilanga lifike engakabikho kwakubabikho igama elithi inyanga yezulu ilanga nenyanga lisho into ethile abekelwa yona okwathiwa uma kungene izulu uma kuduma izulu kuyobikwa kuyena indaba zokuduma kwezulu ilanga kuthiwa kubonakala ilanga elikhanyise kutholakala ngisho inayithi lawa uthi uyabheka uthothi yaqa nje umhlongo igama lohle lesihlalweni kunjalo la umkamba kanjani uba kwakho ngoba lokuthiwa inyanga yezulu kwathiwa amandla ezulu akuyena lo namandla lo ilanga kuthiwa uzokhanyisa awuzocasha ingakho mina ngithe ngicashile ngisenyangeni wangixayisa khona wathi hey out wala ekhaya wena ngakho ke lawa enwaqamba manje wonke othola ukuthi asho umuntu omlulekile liqanjwe afika abangani bakhe bathi hey leli liyamphoke khona elinye elashintshwa kwenye indawo engangilizwile lokuqala kodwa akuzwakali kahle kodwa wase beyashintsha manje uyabona ukuthi into yabantu lawa amabili akhona ayi nemsebenzi ababelwa yona
Baba uhlongwane eNewland East mina esabatha ibenhle kwabangcwele ameni Nhlanhla uhlongwane eNewland East siyabonga babuhlongwane uyavuka babuhlongwane sibone la muzi mchunu siku WhatsApp manje siyabonga abafundisi kimi eka Jehova entobeko entobeko basho ubhaleke is WhatsApp ke la hayi kuqaqanile bayazithoba indodana sengiyayibona indodana kaThixo yazithoba nabaprofeti bazithoba izwe libedelela ukuyazi sibekelwe abaprofeti abazosiyalela indlela kaJehova esingayazi sidinga amandla kamoya asembulele sibalalele sizame ukubafuza sizithobe sivule inhliziyo ukuzwa izwi singabi abaziyo singakhi izintshumayelo zelanga singabheki abantu kodwa sibheke kuyo owasilanda sisandida muzi mchunu kwamashu siyabonga amacengwane uthi sibone la iyona esangenile manje mhlamba amanye asazongena angazi khona amanye ngeke ngithi sesiphumile kuyima engena kanti mase zithi nje lapha sesithe siyasonga suke sesisonga ngempela sesingasekho isikhathi sokubuya sithathe ama tablets isibheke suke sesibheka phambili la sesiyakhona ngoba isikhathi sesingasekho inamba 068 764 9969 068 764 9969 inamba leyo ka WhatsApp wala inanda 88.4 FM uyokwazi ukuthi usithole kuyona uthumela umyalezo makhona nawe ufuna ukueda noma ufuna ukuphawula nje kwesikushoyo la uhlelweni khona ohlelweni lethu la sithi abantu baseZulwini nabantu bomhlaba sikhuluma ngendaba yemoya nenyama ukuthi khona indaba esemoyeni nesenyameni uyabona mfundisi kubukhulu ukuba yiNazaretha kunzima kunzima angazi noma ngithi kubukhuni kunzima kubucayi kubucayi into ebucayi into encikiselayo ngoba ayiyona into othi uma ukhuluma uthi ngibe nenhlanhla ngoba yiNazaretha ufuna uday uyabonga nje ngingenile ebunzimeni ukuthi ubonge nje ukuthi nangu uNkulunkulu ungithandile kwangeyona into yabantu benyama ngoba manje ilokhuza isiluleko sokuqala uma ungena eNazarethini bulala inkanuko zenyama ngithi nzima nje ngikhumbula ilezi zinto kade uyikhuluma ukhuluma nangendaba yokuthi uzothatha umuntu womuntu kusasa kuphenduke yena lo muntu othathelwe eze la ayithi kade engayilutho umbona ukuthi hayi lo uyadawa noma wenzani noma uyamhlukumeza kamphethe kahle umuntu wakhe kunokuthi wena uyofaka isaluleko lapha noma uzama ukuyakha into yabo behleli wena hayi bodwa angithathele ozakuthina thina amaNazaretha siphathana kahle kodwa uthi ushempu ungayibheki nokuyibheka wena ubhizi ushela umuntu wana kubecabela awusho ukuthi elingahlukana yes uzama ukufaka umoya lapha funda leya ethi yaneliswa kumthanda umkakho hayi ukuthi wena usuthi njobe nje oza kumina mina nginazaretha funda le ethi yaneliswa ukumthanda umkakho bese uqhubeka uyifunda ungakhubekisi inhliziyo yobakhela yakhe umthanda unkosikazi womuntu awukhubekisa inhliziyo angithi ngizokwenza njengalomfundisi athi ubabamkhulu wemfundisi esethatha umkamuntu akithi wena uma phambi kwebandla ufunda incwadi uthi ungambheki nokumbheka isona sebengi manje uthi yena uphendu yabokuhlubuka uthi kubabamkhulu akwena yini nawe obhalile lapho ukuthi zikuzitshwa kubhekile zibake umuntu amasehlubuka ngenkani uthi uhambe uyamkhuza uthi hayi bu wena uzoyifunda kanjani incwadi uthi hayi nawe wathi kuzitshwa kubhekiwe ziba yahluphe kaShembe ngoba ikhehla la kamaphumulo lizala umkhwe wami kuthiwa lathi Shembe uthi ubaba omkhulu yabo maphumulo abantu ethempelini embumbulo ngale kotshe hlophe embumbulo
manje emaphumulo abantu kwenze njani eThempeleni ngizwa kuthiwa abantu bayabaleka uthi hayi labo bahlula umthetho awu bahlula umthetho kanjani bahamba odokotela bathatha izingane mengafika uphondo nje egcekeni lomuntu ngiyamisa esontweni awu ufika uthatha ngamfitanga echatha kuthi bamkhulu hayibo manje asizele phela abantu abalungile sizobaka wathi kuthiwa umkhomba wathi angithi wena uyabona ukukholwa uzudlule umnikazi wokukholwa kwase kube icala ngikhuluma ngabantu la abazihlobo zami abasekhweni lami labantu kade kuyimanje manje lelikhehla lisho lithi hayibo ngimisela ukuthi ngakhomba ubaba omkhulu akasa unenkinga wamkhomba eta kugcina umthetho kodwa manje akazawufaki ngendlela yokukholwa ngendlela yomthetho ufaka ngendlela yenkani uthi uyabaphoqa abantu uthi umkhakazi wami izingane zicishe isondele ku8 ezadlula emhlabeni miyigula ingane lensizwa yamaphumulo ethi amanzi abusisiwe uvaselina finish usekhona udokotela esiphingo ngeke uye kudokotela muka kudokotela wezwa uthiwa imtshele kahle wathi uyabona la ekhaya mzwana wakhe udokotela nengane la ekhaya ubuyela kini kaShange la dokotela abantu ke labo ilaba athi megula ngiye ngabona insizwa kwezinto lezi nami ngithi ngiyakuzona izinto lezi imbuzi inesilonda endlebeni thatha uvaselina obusisiwe yogcoba imbuzi khona ikhehle beliluse ebuhleni umanzini mephethwe ikhanda wefasa isipeletu elokhuza ifoto lenkosi ekhanda mokubhlungu umlenze ayigwaze afasa isipeletu la kubhlungu khona insizwa ke khona abanye abantu sibabonile thina futhi manje usakulezi zinto lezi ko Facebook ngibona enye insizwa lapha ibhizi ikhwele yadilika kokosi sibamabhlukwe ithi ngeke balibone izulu kwathi iyabadiliza kanje ilapha ko TikTok ngithi yasuka indaba etimele nyangena ko TikTok ke manje kade sikhuluma la sithi uyothulela umuntu ongenaso isifungo ongashonga ukuthi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni khona kwenza wena osunesifungo lo muntu akazoboshwa ngoba akanamthetho ubuswa njani ngenamthetho hayi ugibela phezulu kwami ngithi mina uyasuka etimeleni siko TikTok ke manje sonke soboshwa ngabhandelini la kanti asikho lapho bese kuthiwa nina abantu bakaShem usathi ngokumanazela kuthiwa nina abantu bakaShem hayi bakamhlongo abantu bakaShem asashiya isibongo sami manje sekuthiwa nina abantu bakaShem nithi kwawukuthi ngithi ngisayindabeni imfundisi ngike sakhuluma la ngathi ngifika umuntu wangikhomba ngesibhamu ekhaya ngisekhaya ngikhuluma indaba kaShem hey bathukuthela kakhulu ngathukuthela kodwa ngase insizwa nangala lathi hayi ungangeni bathi abanye hambe ovula icala mayibuya lo muntu ebuya lana bese eyaqedela kuzokwenzekana hayi gogo zathi insizwa nomoya kaShembe ungayi kwalapho ungayi kwasemaphoyiseni hlala uShembe uyena ozoyixazulula lento hayi ngagcina ngehlele ngenzansi ngathula nazi ke isimanga sikaShembe lo muntu owenza leyo nto kumina namhlanje imoto yakhe namhlanje ngikhuluma ikusasa asikakaphumi la singahlangana naye la eShamaNazaretha ebhize wathuthe wahambisa kobuhleni naye usehamba le ndlela yobuNazaretha manje yena akuqoboke kodwa ngalesikhathi kadenza lento kumina hayi beyiphuzela utshwala nje ezenzela into ngathi mina uNkulunkulu kanti yabo manje lo muntu angazi maze kuthiwa sihlangane esontweni angikhomba ngesibhamu uzothini mina ngizothini kuyena kodwa ngibonga into eyodwa ukuthi uNkulunkulu akazange ambulale noma amthathe amdlulise amenze into wrong kunalokho sengihlala ngibona imoto yakhe la eShamaNazaretha angazi ufika kanjani lapho angaze ngibuze kodwa nje into engihlale ngiyibona nje
hawu nayi lensizwe ngiyibone la eMantendeni hawu nanti iveni lakhe la hawu nanti imile unemoto ezimbili ngelanga iveni lakhe nanti libovu layisha amanaza mangelona lelo hayi khona imotwana yakhe enye incane ulayisha amanazaretha kodwa hleze layisha amanazaretha nje ukube wamthuka ke nawe wangenzeka ukuthi uphendule ukuthi abantu washembe noma waxabana naye iyakwazi ukuxolela khona indaba engifuna ukufunda kuyona ekhuluma ngokuhlubuka kuyini ukuhlubuka sikhuluma ngokuhlubuka manje sikhuluma ngomoya amazwi inkosi ilanga khona lapha encwadini kaMnyandu eyintshumayelo zenkosi ilanga so iqala ku27 manje ngiye ngibe novalo njalo uma nginibona nibuthene nibaningi kangaka abanye abantu bajabulisa ubuningi ithi inkosi la nginovalo mina manginibona ngiye ngingazi ukuthi inhliziyo yokuhlubuka ingakanani kini abanye ngiyabazi ukuthi sebehlubukile abanye ngibazi ikakhulukazi abancane abaye ngiyabazi kahle ukuthi lo uhlubukile noma ekhona emzini wasekuphakameni ngihlezi naye kungaba ngcono uma beba ingcosana abahlubukile babe baningi abaqotho umhlubuko ubonakala ngani okusobala kunakho konke ubonakala ngokusola noma yini eyenziwa lapha ekuphakameni athi akulutho lokho uma kusontwa athi akulutho lokho uma kugidwa athi akulutho lokho uma kuthandazwa athi akulutho lokho noma kusesidlweni athi akusho lutho lokho kukhona abantu akade bakholwa kodwa abangangeni esidlweni uma besho bathi bangamakholwa nabo kwenziwa yini lokho kwenziwa ukuhlubuka baningi abantu abangazi ukuthi ukuhlubuka yini uyakubala la umnikazi wokukholwa labo abantu abanjalo bahlubukile ngoba bazidelela izinto zonke ushembe athi umuntu ongumNazaretha akozenza abanye abanawo amathikithi ebandla bakhona abanye abanayo imvunulo ephelele ngabahlubuki bonke labo amadoda kwathiwa imvunulo yabo yobantathu nansoka indaba khona into esasisho manje abafana besikotshi bafana besikotshi tshelo wathi khona abafana besikotshi imvunulo bona baphelela lana nje siyinjobo thina abafana besikotshi khona ongenazi isikotshi ikotshi intathu ikotshi imbili bese kuba injobo yakho zintathu khona isikotshi esibovu khona isikotshi esimnyama bese kuba khona injobo ngelila ngama sinesikhathi siyokhuluma ngalezi zinto ukuthi isikotshi esibovu sivunulwa nini isikotshi esimnyama sivunulwa nini siqalila ke indaba ka bazoyifuna singayikhohlwa ngeke ngikhohlwa uNkulunkulu asisize nje singayikhohlwa le ndaba nangoke echaza kumuntu omdala ngabahlubuki bonke laba amadoda othiwa imvunulo yabo ayobantathu kukhona isikotshi esibomvana esimnyama nemvunulo yenjobe akasho ukuthi nemvunulo yesintu nemvunulo yenjobo akuyona esintu ile mvunulo kwathiwa injobo yakhe yayigcwele ithempele ehlala sobukhosi injobo yakhe igcwele ithempele imvunulo yenjobo akuyona esiZulu okay abaningi abaphelele kuloko kodwa badala kade bafika ekukholweni ngabahlubuki bonke lapho uma ungumfundisi nansoka indaba noma ungumshumayeli ungenayo imvunulo ephelele uhlubukile uye uthini uma kufika ubaba wakho la indaba osahamba emhlabeni ethi mntanami ngifunele imvunulo yasekuphakameni lapha ekuphakameni akangeni umuntu ongenayo imvunulo uye uthini esalukwazini esiugogo wakho uma sibuya sithi kuwe umntanami ngahamba ngingenayo imvunulo yasekuphakameni ngifunele imvunulo ungahlubukile uthini ke lana kufuna nazi amasango odlula kuona manje ufikela kiwa khona mathathu endodeni ingena ngesikotho esibovani sonke lokuqala kukhulu inkulumo yazo kungene kwelesibili okugcina bisingena ngenjobo uma ke wena uthi imvunulo yesikotho umnikazi wayo bechaza wakhe lesikotho kanti waphendula isikotho waphendula wonke abantu kunjani fanele ube nayo yonke semtinga makumakhosazana isikhombisa
ngoba isikhombisa kumakhosazane uma umuntu ehamba emhlabeni angikusho lo imvunulo ngelanga inkosazane icela amakhosazane asiqale khona emadodeni uma umuntu ehamba emhlabeni uyithatha yontathu lemvunulo ayoyibeka phambi kwenkosi ngoba imvunulo kaShembe ayiyona inkomo nembuzi yakho ayilona ifa uhamba nomuntu ozoyihlenga uma kuyindodana ihamba noma wayo ayoyihlenga athi silethe imvunulo kaBaba Nkosi yamakhosi kodwa ngizocela ukuyihlenga ngoba ukube siyibuyisela yonke ingabe siyigcwele indlu uyayihlenga ukuze ibuyele endodaneni yakho ayivele iba yifa ayilona ifa akuyona yami semthi noMnazaretha kaNkuluNkulu uMnazaretha uyahamba uyothi la ngizonikelela uMnazaretha ngiyibonile mina iMnazaretha igcwele endlini kaBhombela yezingane ezincane khona yayibekwa khona yayigcwele ibhokisi elakhiwe ngelokhuzana ngeplango thina izingane ishona manje sokuphelile awuyenzeli lutho ukuthi wami ungenathikithi awuyithengele ithikithi ungaze amathikithi bayafundiswa yena abantu amathikithi mabili khona ithikithi lokubusiswa muzalelwe la uyingane bese bakhona ithikithi lokubhabhadiswa so ikhuluma ngelinye la ngeli ibalekile ngiyayinotha yonke le nto yabo lezi zinto oyiqalile kufanele sizame ukuthi sihlale ngoba zizoba isikweletu esikhulu singayikhohlwa nangu umacengwane futhi la ebuya uthi baba uthi bo baba ngibone ubuhle kuvula isikole imakhumbuza kusina izingane nothisha belingisa ukusina kwamaNazaretha bejabule ngizosola nje ukuthi uma ikhuluma ngemakhumbuza usho lesemlazi imakhumbuza angazi ke mhlambe usho ekwenye indawo siyabonga indaba yokona imnandi kodwa iyesabeka egcineni from Wanda Hlophe isono simnandi sinoshukela simnandi sona izikhali zokuqala yisabatha chaza mfundisi siyadlula ke la size ngala ku Facebook Cabashe Cebo sacela ukubuza ukuthi uShembe uyahambisana yini nokuhlabela abangasekho le ndaba sesiyikhulume kaningi ngicela ukuyijomba mfundisi isikhathi asisekho Thando lwethu Gumede molweni igama lami nginguThando wakaGumede ngihlala eGoli hayi lo uyifakele lezi zinto zobugebengu ke la kucela ngendaba yenyanga zakhe hey ekseni kangaka sibhizi bakwethu sebeqalile bafaka igame isikhathi ke manje sithi mthathu nje imzuzu bese singena bese kungena umfoka amaphumulo la umsizi mfundisi ngicela sivalelise hey ngiyaxolisa khona into ayibuzothwala la namanje ngiyabona uyangena ngivele ngikhohlwa ngazi ngicela uyibhale phansi thwala ungixolele angathi kwenziwa yini lento iyahlupha ngoba ekamoya kufanele umfika kubintu ngixoxele indaba kaShembe ngisekhaya uma ingiloze engafika ethi angixoxe vele ngingaxoxeki so ilungisa ngelinye ilanga nthwala ungena sesiphuma njalo mfowethu ungena sesiphuma njalo nje mase sithi 2 minutes asakhe isikhathi ukuthi ungikhumbuze early Nkosi yami ngiyaxolisa kahle tambezumekile phela kuyenzeka umuntu azuma avuke manje athi umuntu hey nginibambe seniphuma ngiyaxolisa esihlotheni sami umfokathwala isikhathi sethu sesihambile hayi sekusele mbili imzuzu umfundi ake sivalelise-ke sicele ukuthi konke sikukhulumile okuhlubulayo nikubuyisele eceleni kodwa akunisindisayo nikuthathe kakhulukazi lokho engifunde encwadini kuphelele nalo ukhuluma indaba okuhlaba siyishila indaba yenkosi yasekuphakameni yathini saze safaka ilanga lalikhuluma khona ngokuthi mina ubaba noma bayaphila kukhona okwenzayo kukhona okwenza egcekeni khona okwenza ekukholweni ayisichaze kaningi kuphela kufanele ukuthi ukwenze ngendlela yokukholwa ungakwenzi ngendlela yesintu ngizomyalela ama video ngoba khona ukuthi akabheke maphi ayilande lapho uzokwazi ukuthi athole ukuqoqa kusiza lapho ukufaka izinto lapha kuma video inamba kamfundisi 060
613 1515 060 613 1515. Uthaboka Sambuthi lo inkosi mayivuma ngesabatha enzayo siyophinda futhi sibe ndawonye. uNkulunkulu wasekuphakameni anibusise nonke ebenilalela uhlelo namhlanje. Khona okunye mfundisi? Sokuphelela mhlambe nje engakusho kunye ukuthi mhla 25 ngile eMnambithi Rosboom. 25 February. Okay. Hayi siyabonga.